kushoma shware mbwenu kikachugumere abo kuba wasi 14 baba bakubazire mu 18 17 baba bakwinjire so okushoma kwanje mbwenu primary yanje nayo yaba struggle odireho na distance ejo kutambura hati mukama ija yanje rembabazi kunashikiro mu P5 kuyahwireti najonwa aho P5 P5 najondwa ishomero mbye bya scripture union twatinaho cha brain witu ya nyatuza najonwa kunahereze kujunwa mu P5 saditamuko yabenehwa banjera ngo P3 no manya uza kuza straight on P7 tokuza kushoma P6 enshonga na hata nubwo kumbuza tinka jumanya ukaba no performing aje kugira ngo bondo baguritse kibina bakutomja mshanju ya performance ngani performing aje okuperforming akani nabazere narabashobora director wanje ubishomero kani performing aje konka jangani performing munonga byo kujango konka yo kutambutse kibina kunashikiro P5 saditamba njera ngo next time nuza kutandika P7 tona shinza ko babasa ngo chikuru no kubasa kuna atanchere natandika P7 first time yaho second time yaho narebe ibintu nimbikora birinka bitangumira so PRO ikuyashikiro bwire twakora PRO natunga 15 aggregates ejo grade ya kabiri that is second grade so najera shi my dad yajera shanagarutse makore first grade bamujera obu yakozire 15 kandi nore tarashomere P6 juma isangu nabasa kugendera haro habo gukora na P6 bakahendera batungere 24 so najenda ntyo P7 najiheza so senior 1 na joining obwe secondary life na joining ishomero bakweta mubende ame secondary school ikera ame school up to now it is aza ame school ejo ebintu byo kushaba nonga tebya man order ya mujeshi no kutambura habya mateka by'abasirikare mwishomero ry'abasirikare y'amahya so okikayo kugira ngo tunge chance yo kutunga fellowship CSU mbwenu byangomera atanatunga bo kushaba nabo ongaro hanga yatuyamba mbwirobwe kunashikiro museniya 2 na jira mwa abandi bana barinkanye abine ecyetengo nke cyanje cyo kugira ngo tuforminge CU SU twatandika kushaba tuforminga fellowship some evening tushaba forminga biti tushaba ati abashomesa batandika kwebuza ibi byatandika bitabyo kushaba kandi batandika kutuchondoza ngo abana baresoro koroko mwishomero borokore bice konga twabitwara serious until kuna shiro museniya 3 senior 3 aho abana nho twashabere twagera mukama at least tuyambe forming SU group in our school tutungeho ejo group ya SU scripture union bagenzi banje twayikwata twazo mu office twashaba batwikeza batuhereza ho room class room aho itwabe tushabira every Sunday tukatwerondera preacher rondera ushers kale mbwenu we students nito twabe twerondera mu ba leaders cyokora mukama yatuyamba twashoma kandi echo nacyo twakireba ngo it is an achievement kugira ngo tuka impactinga abantu kutandika kushaba at first kutwabe kandi cyo mwashangire kitarumu icyo twashangire tutarumu at first utabe tutandikira abana bashanka baburabura konka babura kubyetegereza konka kutwashikire abana twareba batandika kwija class yatandika kwijura twagera this is so great mukama yatugirira imbabazi hagera abana batushenge kitukumanyise kituri kwenda n'abashomesa bamwe batandika kuza side yitu batandika kwikirizana nitwe so mukama yatuyamba senior 4 najikora azo mukora kwangiza kwa senior 4 because
hariyo limitations zinabe ntasheme kurabo because of the society. Yes. Shanga society toine kuraba leverage niyo bakomaho. Niyo bakomaho kwera siniya foto ine kurengaho. Yes. So siniya foko yashikire. Nakora bigezo konka tuition ya nanka school fees tuzahoya. Nayibuza dadi kujangwa akatine school fees shuware zo kushashura because akana abura imitwara abernena. Kandi dadi wanje kugira ngo akana struggling munonga kutunga sente z'kwingana ziki. Konka still yabura kushashura. Ati nagumana inyebuza amazuma ubwo sente ngo muremira ishashura. Konka umuriye bibyona na amanyangu hariho limitations zizindi nindabaho mukanya umwana wo mwishiki eza society ya settingere toine koraba toine kurenga hati mwe niyo waza kurenga hono yetaki. So senior for results kuzizere zanje bazikomera yo no kuzikomera ya ishomero bakamba Ahabwe sente zo kumbanja bazo mu yinebu bahamazina gabana abataka health school fees such that babure kuzireleasing. So hatu bazkwad kusa kusakinga makusuzanje tizikurebuka nayibuza haroki until nayishengereza dadi zakushashura sente yagenda yashashura points nankane zija nashanga nyine 34. Agent grade ya kabiri. Yes. Aho nayo naraba. Hati kuna nagarukanija the same school nija A level nashoma senior 5 bagaruko mu ishoberi ya Orugyedo. Hati because of that impact I had kare mwena bwa SU yitwa betfumingere nagumana inyabuza narijwiremo kandi najashwe kunda hindure kandi nyene cyincyuriyo ni nyombeka hati najera ikangarukeyo ubundi hagere cyayiyongeraho kutwagarukira mu S5 mukama yanyamba abana benyina bitwabe twino mu Olive abina benikora nabo mu SU igaruka kushoma nabo bagaruka the same school hata aho mukama yatwera twatandika je murumo nijuka S5 ejo tukatandika program yo kurondana esente zo kugura piano ya SU. Yes. As students mwayekora mu murumo twayekora mu murumo twagera kare buri mwana abana bakwatendinga bitukureba ngo mbakira kwatendinga buri yo mahereze 15. Okay, twikirizana twazishashura hati kutwashira mu S5 ebitabo by'abakari A level third term maxing kumangunka tunga nyingi katunga points 5. Nagumana inyebuza kana kozireje kaninyuma ya kare nyino bwenge habwenge ibintu byarema byayanga ko nayikomere kandi ndikuteka ngo bunde A level yo nebasa kwangwa konke ibintu bikarema nazo mu S6 kuna shire S5 bakantura nanka speaker wa unsa council na speaker w'ishomero naga kanaba na assistant chairperson wa SU hato bundi nateka ngusha nabo kuba leader ibintu nicyo bikundemera responsibilities zo bazaba nyingi hati kuna cyo senior 6 leadership nagiruga konka tunareka kanisa abo kwanka ni manya ekinabe ni ndwanira at least twaza kurwo muri yeri shomero agire kintu cyaba kiruho ekiratu yishyuruwe kugira twaza garuka tushanga abana nubamanye kushaba niki so ekanisa najigumamu senior 6 najikora senior 6 first term nkakora 3 points ate bintu zagari 5 zashuma zarishatu zacenderera cyumwa hati zayonja ibintu byayongera kuba kari yaguma hati ahabo kujya nkandi yo mu SU abashomesa banje batanka kungira ngo ni spending a much time mu kushaba I waste time in prayer, waste time in praying, doing what konka mazima nkani nyebuza onashi umuntu nindonda rahanga kandi ningaruka ningwa ecyo kintu cyo cyabekije kandi abo kushaba munonga tukugira ngo tukatushaba from morning to evening kuraro mu kushaba prayers zikazi baho Sunday only
kandi attending class kandi attending a class from Monday up to Friday bona shimba rokubwire sure that time no hat kunagira museni ya 6 second term aho no natandikire kwijuka nti there is a limitation that I am moving beyond, especially nyonka ntandika kuteka hari amuko witu na society yanje yinkurugamo omuko witu ninye nabandize kushara level nkazo mu level yes on family yenyini narwo mu senior 4 hati ninye nabanza kujoininga senior 5 society yindomu ninye nawo mushyi wo kubanza kurugo mu senior 4 nkazo mu senior 5 so kuna ntekateka bye bintu nagira nti aro kigambo cyabe kimpamani cyomba Philip eshura yo kubanza agwa mukaga ngo nimbasa gukora byona it is ogo watandikiro mu rumo murunje muriwe naija guhendera he who began a good job in you will accomplish it. So echo kigambo cyampamani na amanyangu kare n'obundi abe nindwanisibwa konka nintekwa kuhendera erevo yo nintekwa kugiheza nintekwa kurabaho ahabandi batakarabire nintekwa kurabaho mukama yanje rembabazi omukurwanisa ubwoko habaho n'abashomesa bamwe they rose against me mbwenu batanka kundwanisa n'umushomesa umwe called me yanje at peace noza kugwa tokuza kwika reason no shaba munonga you always spend time in prayers mwenu cyaguma ibintu byaguma mbimara mu mani konka kunabenyushike kigambo echo God began a good job in me. If it is to break this curse, I must break it. Nazo senior 4 senior second term na shoma saditamu yashika kumoko twajikora moko yo it was worse tinkwena no kujitikwishika no kwishikaza nakozera bukuba kikaba kigumira twazo third term tamu ya muheru ariko tutameninga okuza university na rutazayo obutazayo omoro bibire no choosing cyo covid yatahamu otyo kandi ijana man covid ijana mani nari na mani twabanza twashitama covid ikem second term twashitamire saditamu kuyatahire mbagira ngo ba candidates bonka babene bo baza kushoma twagaruka yishomero konke kinkumanye cyamane cye nakoze mu high school senior 6 saditamu nkashaba munonga kukira no kushoma abo kuba I knew the battle or taro na bintu horukaro rw'umwoyo rutaro rw'umubiri nkanjira time yo kugira ngo kunda abentari mu class niza kubanisha naba ntari kushaba ngwise kitaboneye nisho umuriye byo bibiri taro kinde kinabe nintekateka nkashaba kandi nashoma kunashabire kama yanje rembabazi twakora ebigezo bitobwe na tuturiye ntushoma batichazo babura covid abo kubekije batichaza bamwe tubija kutushomesa so oshanga turiye ntweshomesa nkitwa abana classes ninyushika ticha wanje wa history baka akagenda twabura ticha like for 2 months ishikori yo mu candidate class and the last hours konka mukama yatugirira imbabazi tukora discussions tushoma tushaba ecyamane tukashaba kandi twashoma senior 6 najikora mazimanyo nanjye nkanda kumanya na answers izabenzero abo nkata home papers nkampandika nkankozere head history economics and divinity nakora ebintu kore mata yona yagubaneshka history yo nkajihandika no mutamagumu divinity najihandika namanyantu mukama aha naza kundabya kandi maye bigezo kubyahwire bite namanyantu nashikeri no buna kukora ki
nashikere aboko ukabana umanye bwabe no use I knew ibyo nkani mbemanya so that means ukabana ushoma munonga kandi no kushaba ukabana ushaba bari yabaye mbateka ngo yo kuno yure mu kushaba konka nkati making ashwa nagira nti naba ntari kushaba let me read my book yes nkashoma much emphasis najita bintu ebi kamanya ngo ndiyo mu rutaro rw'umwoyo kandi n'urwo mbiruruho bwenu ndiyo kambirwane byona nintekwa kubisingura hati results zaza kwija because tukatujya ba 2021 abwa covid kandi tuyinegaka kujoininga university the same year 2021 so mu October ebigezo byije still ngani mbanjuka ayishomero urukuza kushitamira senior 6 nabwo still school fees kazitahwira kana bura imitwari 15 ebigezo byija abamwe batunga max zabo baza ku applying nyowe nashengereza muzeyi uza kushashura sente ate ninjija kushashura ninjija kuzihereza ndashobora kabwawe ukatoza kutandika ati we humura akashashura mu 11 yaza na higher results ashanganye na 11 points tyo yes ashanganye na 11 points zero balanced it's very well balanced kuna kuza ku applying nashanga all public universities zinabe ni nyenda zona zachinjere applications nayibuza hati ninzaki konka ekindi yo ni nyenda kuoreka ruhanga nabasa kuretera warabaha abandi batashemiye kuraba yeah true as long as you trust God amazima nyonka reba mukama nakora aha abandi batakubasa kuraba aha abandi soso yatahe settingere ngo yine kuguma iwe reba no warabaho results kuzizire kunaronzeraho ko applying hawura kanyine anko wanje ko Kampala yagira ati let me apply to Chambogo ngo applying yaza kwikayo yashanga nka yesterday nbwe bahereze kukinga naye buza nkoreki ejo yare manayo najya ntona mukama niza kore mu university dadi wanje no nawe mugambe ibintu bya university wakatabiruho after all yakushomesa senior 6 hake kwaterea kana yahwa yayi kwaterea mukaga yahwa rero mugambire bya university ngone no nawe mugirantisha nankore nka business akagira tugikore abo kuba ya university tubyo yabira baro konka kuna bendi yaho senior 6 yahwa ibyezo kubizere mama wanje haza we ibintu byo kushomesa kana bikunda munonga ubwo mukazi mwenu ni musima bukuba ni mangu nanahindi nabwo amane gego kuguma na pushinga okuremeraho kumanya ngo ntekwa korenga yatera kuno hariyo cousin brother yamutera yamujangwa kuno yahariyo university bakwita Bishop Stewart University ngo nabasa kwije kunuya ashome abeno ya applying ntakwenda kushomesa nkoko kucyura atashoma bushomesa ntumwene cyo mubi hatinguza kubushoma ngo ngena yanyoreka ngo ejo niyo kosi yonke yishemeye kushoma at the moment uko nkanyenda gukora business yaje at business no basa kugikora utashomere business atechikoza kushoma bushomesa naheza nicereza nagira tkunkashubwe Bishop Stewart University erimbara eriyo mu cyaro that's what I thought na teka eriyo mu cyaro because kanyine that kano yereba Kampala nyenda Kampala nyenda kuzo mu matara ndazo mu stay so nukwenda bene teka antyo ngo Bishop Stewart eriyo mu cyaro nija na applying ahoko ko tachine option ndijo na applying pampo mwanya nka applying on Monday Friday nija natandika kushoma actually nkashanga abana bashomere a month
kwezi kwona bahereze kushoma so ahabwa delays ziriya konka Norete University Bishop City University is good netaho bwire buringwa bwa applications so mbwenu akataho bwire buringwa kugira ngo yambe nkitwa babemba delaying muri ebyo so I applied nije natandika kushoma n'abana konka because nkani mpura kitari hamutuma gwanje kugira ngo joining Bishop City University nkantara kujumanya no kujumanya ho kugira ngo ndahurire University Bishop City mbwenu tunacishemererwa muje tunacishemererwa muje nije natandika first semester omwe kandi jero high school ngiyo fire spitting in prayer in what spiritual life mbwenu ndijero high school with that image kushanga ngo ndiyo murokore imanya kushaba konka kunashiro semester 1 semester 2 first semester 1 yanje nkajumarowa antu wanje harintondo nwe ya nkani committing akorgo wa anti ndukutambira ndukuyija campus najimara takabicengere takamanye life ya campus ni konga nyine that excitement kandi nyine mo kutina mbwenu ekakwa ndiyo mukubura takabicengere takabitegereza cyo fresha kabinyo fresha so second semester ko yatandikire aho na manya campus aho na yenda ngumfitting in the society and naenda ngumfitting in that life of campus yes. You know with that excitement wamanyire campus wamanyire niche chikumanyisa kona za university kona zona wazitahire muno manya hizikurgana hizikuza n'abanywani watungire like emakago wagikozere haza most of the time zaho no abana babishiki tukugera ko naga step I mean not saying n'abana babishiki but mostly abana bako babarijero SU high school mostly year 1 no tukonagera step yes because of the excitement yinizire nayo inatandikire nayo inarebere na fitting ajom society na joining aho group everyone has a boyfriend ni wojaho wenka so no je cherebo rebango ni wori onkor katara I know rebango katara wenka so hata nanye kwenda ngumfitting mu group najira let me get a boyfriend first year second semester konka I got a boyfriend in that semester I never got peace tinda tunjere businja because kwa tunjiro gomoro the Holy Spirit was haunting me every day mbimbo nche kutugambira ngo moyo rukwera nugumana na bashinja emituma so omutuma gwanje moyo waranga taragurekere nobundi abe nayenzere ngo ndugo muhanda ubwo nabendum omutuma gwanje ruhanga tiyagoreka umoyo wa mukama aka burizoba akanshinja anje kunga murupe yo rumuto kureba ngo tokufitinga omuntu warijero mu high school ndukuridinga nkande assistant ya person SU ndiyo mweshongozi ndukuridinga praise na worship nango na cyaro cyanje shuware kunashye omuya 1 kano shangu everything nkabisuga nkahinabi abereka yuko ri ya mubende ya kano shangu nkabisuga mubende mutandike ensensia na yereba kunabo mu campus nareba mwene referi y'imbende mune yecyaro munonga hatremi advance nateka ngundi ni zo mu classe y'abakampus classe jo aza step naje naga boyfriend wa mutunga namutunga watandika kureba wabo takarebire
abo kubeje kera yazaho yes because no manyangu nanda kuhereza kwereka ngo he's capable of doing that money work so kore bi abashija bashemeye gukora Keya soto excitement yabanyinji umuntu Ewa utakareba bintu bimureba mbabikuhereza kandi umuntu urigiro mu cyaro cyane kenshi cyakatongore bueno chika hawarebe bintu uko deepest villages uko bueno kuna historia kunarebere bintu bimwe bya providinga nagira nti wibira ntaha ntakubicenga nuko karunja kariyo konka I thank God ninsima ruhanga ahabu kujunwa antumo okujunwa kwinengeri kukumamu ruhangana kukomanana ubanjire ni hari ruhangana kurinda ni hari kugira ngo nubwo rayende ngo zo mu bintu bya hero azuronga zihine kintu cyakwenda ngo banze wahendera cyaro kureba cyaro kwendeza cyaro kweba munki w'umwana we takwikiriza ngo ugendere cyumwe ngofi takubasa so kuna kiro mu first semester mazima nka down no kuba down because na see youth indagireyo scripture Christian Union church nkanta kwenda kugereba because kanta kwenda kumanya wa group inabe na joininga kandi yo mu university imagine konka bibyona nkanta kwenda kubereba at one day hariho community hawa nazayo na attendinga preacher yagera atazo ryo ku congregation shitami ati you were once a good minister uko ryo muhereza murungi urukuhereza munonga ati nambwe nobwo ryo ko shitamirwa bareba bakwayo hurri hari umutima gwawe atohurira no begombo tukarere kurindinka bakurindiye n'inzana akariye nagambera nyuwe ahabo kuba ebyo nibyo binte binabinkuriremo kandi binabishimiye gukora omwoyo yanshinja that day nimuka nayetisa nashaba ruhanga sase nayetisa ubwo muburiza kana ruga kabare akari yomushija I don't remember his name it was 2022 second semester ya tu first semester ya tu aho niho nagirire nti mukama nagaruka umisho gawe nagaruka mu mbabazi kagwa nikiriza je ngungwire nagaruka mu mbabazi mukama ni musima ahabo kuba ruhanga inengeri yakusasara muni wowe ngo kebuzo twongashi ruhanga nayiruke bebe nakoze konga mukama nagenda kusasara atoye akwebesa nebi byawe true kuna jiro umukujunu kuna gakiro mu mbabazi kuna joiningire Chapel of the Good Shepherd that day ninyuka kuna hereze kujunwa hariho omushija mbamweta Enoka na Juna wa focus azakayizeremu he was a former papa wa Christian Union Bishop Stewart University yanyeta yampa counseling na mugambira byanje byo ne binabinindabamo yanjera atashecho atakasti ugaruko mu mbabazi atebyo utakaza no kubitekateka atechamani tanikira hiwa birokomere ugomeze na ruhanga wawo tanije kurumugwaranga ate nagenda na joininga kwaya wagaruka mu kanisa yawe Chapel of the Good Shepherd nagaruka mu kanisa bitu kinayibwa kugamba from the beginning my background ndiyo nkazarwa mu barokore baba Pentecostal ninjana baba Mungu mwema kuno yanko bakucheta hazan bona kuriremo so nteka nto mbinto bina ebyandetire nabura aho mu ya 1 no kugira ngo nkija
nateekateka ngu okujunwa kwona n'okuza omu Pentecostal church atabo kugira ngashanga this one is an Anglican foundation. Yes. Mbona nateekateka ngu byabanza byakushobera byanshobera nahendera mbirugire mu ntyo you know okukwata mind yawe ukagifokasinga aha kintu kimwe etabe open kugira ngu ruhanga ruhona. Yebale. Ntuza kuza omuka break kandi ntuza kuba ntugaruka noweshemwe peace tukimwinaha abo kuba nibinji munonge birahanga base kuba namukora ahamagara je. Let's take a break ntugaruka omukanya kache munonga. Revival TV, amagara wijwire. Mbarahuka Sako yagabura umukiro cyukureki hangura na Mbarahuka Sako umukazano ka Christmas Promotional abo mwaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu Ruhuka Sako ukutandikira mitwaro 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga eshe miliyoni 10 kumara meza ashatu ukutandika ebiro 20 y'okwezo kwa mwenda ukustebiro 20 y'okwezo ku 12 rero wa fixed account no kubika eshe miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza ashatu rero taho mukazano igura account osevinge mitwara ashatu no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangura ebirabonye mwinji kandi juka ngo kwigura account no mutaro 18 zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 okwegitaho kazako okurugebero 20 y'okwezo kwa mwenda okustebero 20 y'okwezo ku 12 mazima kazano no bukarwa hagati ebirabo byo kwangura nibinji harumente embuzi ebifaratsi hufas t-shirts obukofira obushabwo mucere okumanya birukiraho tera no tumushanje mukagemwe 19 nkaga nina 29 mbaraho kazako tukwatira mu kwetungura mu byentasya. Ababanira CCTV cameras abari kushanga mu Rurembo Rw'Amagara bagarikana insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikiro n'ihangwe kandi zikureba uburingo bwa meters 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora n'eby'amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazigitsweho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ogwe rikosa memory card bine byo mebikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushango mu Rurembo Rw'Amagara wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucyombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanje mukaga 88 nari no tumushanje 52 88 ejo nisaba banira urinde byawe nabawe hari ukintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Mbarara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering konkesho tishuzibire kuoncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka ebiri that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakwa batamaze senior 4 tubahereza opportunity nangwa mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu Rurembo Rw'Amagara ahife bituro bya kukonjeru amahando gwatura cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwe noti 2 kinana mukaga 30 ananishatu. Revival TV amagara wijwire.
It's Revival TV, Revival Radio, ntubasima mnongo kureba ngo muruho kandi mukuratire program weji eri kumanyonka y'Orugyedo Rw'Amagara. Anthony Mjune ngubwaji turi aha tugendera cyumwe kandi twinawe shemwe peace aha nomweji ahirize mushomoye ntuja kumbuzo ko mesho nonda kwongerayo nari abakubadada kabana indangwa ku masine yakana we yayihangana ya mukaga university yaza degree yaje jwa nako ngatwenda kumbuzo ko mbwenshida dikayabe nayenda nangwa n'ibyo akata kutekateka ngo kuno hikayo yokoshireyo tugira ngo newe noza koma narunoja kweyongerayo ntubasima mnonga abaroho kandi abariyo bakuratire program wegera kumanyonka y'Orugyedo Rw'Amagara nareba hedi cyabo kigaragara vocational senior secondary school umwami Julius Begumya kandi director abo Bright Future School Bright Future Primary School neshango muri cyabahese mbari bukanga abantu abantizagumanta bagamba bako bakatkora umurimo muhango mnonga kigaragara na Bright Future bakatereze sente nyingi mnonga mu kirigito cya Revival Radio kanyonka bagambira ngo umuntu kwakutushagika yatukora yasi mu murimo ogutoro gukora ugutinka abara kumugamba ni dewo mugamba abo kuba nabari umuntu wo kutangaza kandi ntukusima mnongo mwami Julius Begumya oshemwe peace turiya hanshonga nkuru mnonga bategira ngo wakire Bishop Stuart University washanga cyaci bukose n'abakuru style nangwa ekindi kumanyayo abo kwanga shomerayo nedine zinda zinahizo kuhimisiza ahizo kushabira konka of course remain eyo kushiza hamisho majority n'abakuru style yuko no yana urwombona again biya kushobera biya kucikamera wabasota byanchi kamera konka nkuko nabagambire ngo kunahereze kugaruka mu mbabazi aho mu second year na joining Chapel of the Good Shepherd haza umutuma gwanje nkangumana intekete kandi maybe nibaza kunshorora nibaza kunyuma platform yo kuhereza ebyo byo nabemba nintekate ko murinye ngeranti kambe nchuru muni borabora just mze yongumeni ishaba kwenda ngo batakanshororo mbanda so kunashiremu kama yanjire imbabazi cye nabe nintekateka kandi cyo nashanjere na joininga kwaya kwayejo mukama yankoze sambwe nunka tinkumanya kuna kukigamba but shwari ruhanga hinengeri yankoze isemu ganda kamanya ngo nimbasa kwata muzindaro nanyenye bembera abandi nyuma y'ibintu bya campus no ine kubo ine level yoroho so kunashireo first time yanje ku joining practices nazamu nawe ninyeshongora nkaza nkoko nyuma y'abandi natanga kwa ishongora aza na ishongora different voice kanyeshongora tena kwa ya master yagera atogwe no horiya na ishongoro kwe ngure ngungu na ishongora tena ngumure aijo misho so banyirizo misho because tena ikanebora mu kwaya by then mukama yanjera timbabazi na joining antyo banyakiraje mbwenu bankunda kuko kinabeni teka cyo kinashanje mu nabijuramu banyakiraje tubanshorora kare nahora na fitting aje mu kwaya akaho Bishop Stuart University kwaya ko kugizemo nubakwereza like weeks nkibiri bataka kwire muzindaro konka nyowe week yo kubanza bakampo muzindaro kuridinga hata aho nareba ntemba bazizonzo bazoroho warera hango kwakura ukwa kwihayo aho naho kunyaho naho bampa second time on first time bakampo go kubakinga second week banjango ndindinge community hawa na leading worship no manyo tindi mweshongoza umuronje konkani ngeza kwa haze ibintu byo kweshongora kushanga yo bakafura batwira mu kintu cyabo okaragayo kabazo mesho kabebembe bene cyo tugumire
ngo kuwakiteka naye nuko nabe ninzere aho kugira ngo utine umweshongozi mu rungi ko ngate restare hebinkurebera nkaho mu rubaje mpora washanga bakamabe muzindaro kandi washikaho wabihaho muzindaro so nomureba ngo ruhanga hine cyari nakoreka ngo actually oyino mugasho muhango mishogi yino mugasho muhango goyine gunabenyine kandi nyonkanye kinabenta kwerebaho so kuna kwa so muzindaro second time kuna ibembire worship kuna herze ubujurizo bwabembe umfikaho kukunka mwana we kanoyeshongora we did not expect this but you can see very well you're going to lead next time. You see omuntu wabe na yetina nukugira ngo mbakunshorora kunka ate niyo bariyombe kandi ninye bariyombe bemeza ngweno nahura nasi members by then nkebaza mukama wo kuba bunabirengwire umutima gwangira ngo even toshemere na kukwata muzindaro ngo noyebembera because toshemire misho garahanga ukanaga kare bicyoncho ukanaga karamashita niko stana ariko bana kubihati yo manyangu tokine mugasho tokine mugasho byono birgeho birgemu konka when you come back to God mazuma the love you left neba yayiyongeraho imirundi nk'ebiri okukundo kuwasigire ruhanga ine no shanga kongireho bonese ndijo so na bantu mukwaya second semester ya year 2 bantora na kuba general secretary wa Christian Union nagumanye buzashinkanye bantora natinde na mukristayo ninja kubibasada like ushanga ndiye ninyeshorora konka society nabiri nyeshorora mbo batakunshorora kuna herze nabyikiriza naba secretary bantora na kubo mu secretary wa Yesu namara band yabeshongozo mu campus nagarakana abakwaya leader wa Anglican Youth Missioners kandi hatecho cyo cyantangariza cyumwe you know you're not an Anglican konga barimba koronda ngo ze kuba kwa leader wa Anglican Youth Missioners n'abana bo kuburengeri aba Anglican Church abo kuburengeri aheru ya campus na districts za Uganda na even outside so bantoran ezo post zona bakazimpereza within one semester zone zishatu kandi zona ziryo mu cyaci kunkana yaba ngunembabazi ahabwe ninyoha ngani nitekateka ngo tinshemire kutunga all those posts yes nashinkanta kumanya ngo I was supposed to kugira ngo mbe muhango ntiyo nko kukireba kibabenu banjweka konkana agera mukama ambase kukikora mukama yanyamba ko nahereze garuko mu mbabazi nashaba ruhanga ntongeje mbabazi ntakagwisa muntu nashintakagwa campus na aba secretary wa scripture wa Christian Union na aba kwayarida wa Anglican Youth Missioners na aba secretary wa Yesu namara band kandi ndokushoma umukushoma okwe tuition kandi aho kunahezega ko mu mbabaze ibintu bya tuition byaye kwata byaye kwata nkanshashuranga hati nyencha karenza za kutandika ebigezo umuzechenda ezo rukuza kuheza nchakare muza kutandika ebigezo tuition mtwaro 50 niyo bariyemba kubanje orarota gweriji I know orara noreba konkanga nyishengeza mukama ntinyamba namanyire ecyo kunyendeza nindekwa ndekwa kuhendera urugendo rwo kushoma society yanje ngiheyo abandi hansi bandebereho abaryo muko muyitu bandebereho kare ngwe naho natandika kumanya ekishemiye gukora nagarukayo kuko nabire ndo mu high school with the dream that I had ecyo kwa accomplishing what God has given me
kandi no kurebuka ngo na moving beyond limitations ahina benshemeye kukoma narengaho. So mukama yanyamba kunabenterera daddy nti nyenda sente akashashara nyencha kare tugende tuza kutandika bigezo wena natirwe za pressure za mwizanyiseri nshashara kasheshe nizo mpepa konga mukama yanjire mbabazi all life yanje ya campus tina ahina misingire bigezo ngabwa tuition. Yes kandi a university what herezeyo ebigezo nota kuza gukora. So mukama yanyamba nkanta kaheza haba machi nkanzi shashurasha hayechenda konka nkanta kabasa kumisinga kigeza habwa tuition. Hata ho nkangu manyebuza shato mu high school cyo kikaci kitabwe sente zabezubura kandi zgazirinche konka aha ziri nyinji konka nizuhwayo mbwenu nareba ntaruhanga shware ariya nankoza somurumo. The good thing about Bishop Stewart University university ina joiningire nyine ho bad image ni kuteka eri mu cyaro mbwenu no shate ko even existing mu Uganda mbwenu kandi like kanteka no shana na mu Uganda tabinji tuba kujumanya konka it was a different thing. Echo wabe no teka kuri yenye modoka joiningire mazum nkashanga kiri different kugira kinabe n'iteka because manya Bishop Stewart University we have the saying we know the way we show the way and we go the way ntumanya umuhanda tugoreka abandi kandi nito ngo tukugendamo. That is our motto. So actually that ejo it is not just a motto it is not just a slogan. No anthem ya university. It is not just a slogan kujangu mu kigamba bugamba but nekintu ekitirwo mu nkora. Tibigambo. Koleka nekintu ekitirwo mu nkora. Abwenki ningambe eki. Bishop Stewart University nkazayo ndikwendayo okushoma. Ndikwenda academic documents. Konka okurugayo narugayo nyetegerize okujunwa nikimanyisa ki karagayo yetegereze okujunwa kikumanyisa okujunwa nikimanyisa ki kama kuyanyamere kunajunurwe kunagira omangikani church haza nabakunda ujura church of Uganda najijuramu kugira ngo no mwana katakabasa kuntanisa umuntu baba atakumanya akatakubasa kucikiriza ngutoru wa Church of Uganda ejo cyo kata kubasa kucikiriza. So nakora semester ya 2 yahwa third semester nanka third year ndukushoma ushomesa bitobwe. Third year yija twakora intern twakora first semester second semester twazo mu intern. So kona bendi mu intern bitobo kuna joiningira Anglican Church na hura najukunda nagira ntishana njero kuna mpinduke mudari ngake kunuye ubwo nakukubuzaho mesho ukagumuriyo wa kuriya wa born again narokazo mu Church of Uganda mazima nkahora nabakundira kimwe mununga abo kuba tinkwijikayo ndukuzo mu Pentecostal churches. Maybe nkanza yo just kugira ngo nyine nka friend wanje twazayo kuvisitinga kutayaye konka all my ministry obuhereza bwanje bwona bakaguma mu kanisa ya Church of Uganda. At kunagira mu third year semester 1 ejo nayo najiheza semester 2 twajiheza aho niho twagirira mu intani mu kwa mukaga uko mwaka ogwo ati no friend wanje yanjera ati bitowe nkamba nishemera okuyiremeza bakamba kushemeza nyowe ndi kushemera because on Pentecostal church as long as you are baptized or yibicurwe abo kuba born again nabakwibuka hani bakwibuka so nyona teka ngu so kubonye bicurwe obumba zibwe
Born again hareke nanye ndako kushoborekerwa ko kubatizibwa no ikizibwa kuza kwirizibwa kwiremeza okay aho no yikiriza so mwe niyo wabiha kuriya nko kwabeno nyewe nagumizamo wabireka nyagumizamo na process yanje utinyowe hati temeze giti yampi ndiyo musadiya friend wanje yambuza asa ngana mugambe yonti ndiyo mpentakosi yambuza tashika nosha nosembera nte ndashecho kino buzubu at that one is not allowed and what at tichirizibwe atabuko bano ine kubanza wabatizibwo mu Anglican kandi ukaba confirmed ohinduka ntatu mwe nuntuire ninkoreke batotuire no yubumugati yes konkombo tamanyi yeah I didn't know because nkani njira niko kishemeye kubakire kityo so kuna jiro munankano kuna garichere nija nazo wa chaplain wanje Justina namugambera yagira you need to change if you want to share to the holy table ntecho chonka because already nkanye ne desire kuruga kare kandi kintu kaba wachi kana kijwiremu nakijwire mbone ndukura umutuma gwanjye guba kunzere munonga nagira nti let me change kama yanyamba Rev Justina became my godmother. Rev Ahabwe, the assistant chaplain, became my godfather. And natunga ariho mama wanje mbamwita Sheila. Okay. So natunga bazire bona. Konka mukama yanjire mbabazi ninyoho kwebemberwa ba reverends. Kaziro mugishago. Like gukaba umugisha. Kusanga ngo ba reverend babiri nibo baba ba god parents. Yes. Wabatizubwa. Nabatizubwa. Wabaje mu kurustai. Ati akagati taroshe. Ninya no mugate beto byacu kwingura. Beka bitakuntimbura na buriya mbwe hata kujya ngo nagire mu Yesu. Tariho kwita step. Oh yes. So mukama yanjere mbabazi je step nayo nagihendera. Uyijuraje omukintu echo waburumu. Yes. Akijura muje kandi nchikunzere. Wagumza muno here. Aza konka abana bona bakabashokti. Peace. Yaje bari baptism buri yomwe kabashokti. Aturari atakabatizubwa atura mu Anglican ko atakabatizubwa ngo nashemyaka yiwasiya ngo no buhereza wayine. Konga kuza kuchishobora ngo abantu bashicenge kikaba hard na gwe totora cyetegereze. Yeah. So tukora internship ehwa and in the final semester tuzo mu research research yanje kuna bene ngikora it was about faith-based organizations. As my case study, the area of study was in Mbarara city. Kandi case study na benkozi yese nkaza kwashanga nashanga it is outside Mbarara city, the area of study. So nkana kozere research, we are almost remaining like 2 weeks kugira ngo hendere handing over research. Nashanga nyinejo mistake. Numa kuba wakozere chapters 3 usigize yo chapters 2 ukagaka byono kabishatinga down. Na bishatinga down nagaruka mu busi ya research nayo kuza kugiheza rwabo rutaro rundi. Every day I would go nzowa researcher abishazamo ngarukayo abandu bahereze kuza completing ebyanje byaba hard. Konka nashaba tumukama I have to move this. Tinko basa kushoma kusyobo bwire bwona nebyo bitabo byanje byona ngo research ngo niyo kwija kundemesa. Can't burayo like tomorrow ichiro chumwe chonga kusubmitting deadline. Researcher supervisor yantere yagera at your research nagichebera yahika so you submit. Konka kandi yabyoye.
kari mangu degree yarema mukama yanjire mbabazi research nayo nagihendera amazina gashohora kandi aha umukukiriyaringa honka kiriyaringiro mu dakika tindagizire any hardship nahendera tugraduatingire ukunkumi eberabe na bitano mbwenu the main purpose of this testimony okusima Ruhanga kunyamba okuhingura aho abandi bari bashemeye koma ahina abintu ashemeye kuraba ngahingura society yanje inarugiremu igishakora nyina abana nka batanu abona amazon kuri nyina abana nka batanu because bakaba batangwe abana binja binashomeye nabo bona primary ba mama bona kandi bona ntakubiye bona bakazara kare konka mukama ni musima abo kubatumana ganje but God has used me to break a limitation icyo ncyo kusimira Ruhanga munonga kandi kindi mukama akanjere mbabazi yanshukaho mashita aganda gnarenta kubasa kwikeza ngo nkagagera umukuhereza kwanje mazima wherever kunkwata muzindaro naza kweshongora testimony yinkutunga abana umwana kujya ati you sang beno yishongora nahora nakomoroka nakera mwenu imbabazi ezo nareba ngo mazima Ruhanga tuzaburijo wow kandi chap of the good shepherd mazima ubuhereza bwanje bwonaho niho bwemerire yes think basa kucereka yecho ubuhereza bwanje bwona niho bwemerire ukweshongora kwanje mwene nyo ministry yanje ryo mukweshongora ukweshongora ho ni ministry yanje no haheri so chap of the good shepherd inengeri yenshape ingeremu kumanya oyine kuhereza oti umuhereza tayine kukoreki umuhereza toyine kukoreki oyine kugendera mu muhanda ogwo obu nubwo buteka mazimo kusima kwanje ni kuhereza yo munonga hari Bishop Stewart University and the Chapel of the Good Shepherd umuntu nabasa kwebuza peace ahebwa atorinkahi nokora ki tugire ngo atungire umurimo naratoka gutungire kandi wotaka gutungire urinkahi abako bari wahura ngo ubujuruzi bwawe ze shaha yakunda maybe aine aronka opportunity yo kuhereza umurimo so nubaza kutogarukira mu cyo shomere degree yojere kandi na numurimo wawe wagutungire ninga wotaka gutungire nkashoma degree y'ubushomesa obwedini na history kuko nabagambire ne byafaye byonka tinkatungire umurimo tukatungire umurimo yes okay kandi kitora na Antoine Rentondo so ndi mu Rentondo hata numwe kutora so chiri around chiri around Mbarara bagira ngo mishakendo na mwenda neshamwe nga mtabone na Yesu akajya tumugumo mu rero okay aweshe mwe peace ahebwa yagabwa Izrana chaplain aweshe mwe Justin Bashemeiri Reverend abwa Bishop Stewart University aza na wetu antwenda okumutungiraho obudakika nka 10 abokuba omwishyogu ariyo najura omurimo ogwa Reverend Justin Bashemeiri ogwa rukora omuchacheji kandi nogwa ariyo nakora umutendekeri ya Bishop Stewart University nogwa ebembeza ubona obwa Bishop Stewart University abokuba chachi yonka tia kubasize kubane kora jemirimo yayo chaplain Reverend Justin Bashemeiri hamwe n'umuhezuwe Reverend Agure tubakubemba kora jemirimo yabo management y'uruguru top management rukwebembirwa chancellor mureberiza abo bureberizo bwangore the right Reverend Associate Professor Fred Shedon Mweso gwa hamwe na Vice Chancellor weshemwe Professor John Mugisha kana womburuzi wenjiri tuba chapoti yakubene kwa rumurmogo abantu abo babatea you know ibintu bitandikire ruguru bushuma so nikikuru munonga konka ntaka kusibwiri ariya hatumwinaha abokuba ntuje kwakira amasomo na messages na comments z'abantu konka ntaka che Reverend Justin Bashemeiri
entanda yawe iyo rukusigera umurebi kushira munongo mwana w'umushikori yoku oyehwera amatsiko ariho maybe utarahumurikiro abasheme kuba nagaruka naza kumura ko kwa munana tuition yabura nke yawo ngo kwawo kwabe kuri yo strugglinga arogira university nawe excitement ni mpango mnonga abo kuba bafresha tubariyo nabo nayireba ngo wahereze kuno yatari kumangunija kutomera ngo kwabe wagire kutomera orondo ka watomere abo kuboka wargira umuhanda obuhabuzi bwawe noreba mu kameromo nikikuru mnonga mwana w'umushiki ahamunyeto weno ryo natureba ogori ya university notakagire nango no wahereze ngo kohereza aho bari mnonga ati nyenda kuhabura mnonga shwari nko kwakigamba umunyeto ryokwe ahero nyenda kubanzana n'abana abakiri mu high school ni manyangu bari ya mashomero hati konka abazira bakuhura abakumpurikiza babaherezo buhabuzobo mwana yagira ha university aine kujoininga groups ezikumuyamba cyo cyo kubanza icya kabiri ni nimba referring Bishop Stewart University abo kuba aharungi aho habura mugenzi wawo kuza so baza Bishop Stewart University yashika yatebigere byo kubanza ashikiro mu chapel of the good shepherd abo kuba nakugira nti okubaho kwanje mu campus okujunwa kwanje okuba umuntu ahurire na no kushoma kwikaha nkagire cyo nayihamu nahabwa chapel of the good shepherd first time umkwija kwa first second year hakaro rev ime hatwiyagenze twatunga rev Justina konka aba bantu tubakutana because bona nibakora umurimo gumwe so ekine cyakashate kinkwenda kuhabura abana bari mu SCU excitement kore wa joininga campus manyangwe jo ne level hange yakuhereze ndijo utakateka ngo wabo echamanu munonga kandi utagira excitement ya groups narisho kushanga nonda kufitinga mu society inga groups ezo ukashanga no yenda kureba kaje kureba differently nonda kusibisho cyero kukoma shubunu mbwenu ushanga in excitement ya mani ekine kinkwenda kuhabura abana abariya campus abishiki nabojo okugumisereza embeera yona kandi obutakwasa kwasubura okumarwa omutuma gwawe kumarwa kamanya ngu kunda abenyina kahunga kanje kiremwe niyo nyine tunaza kuza kuronda kunde ndi umushiki tunaza kuronda sugar daddy kugira ngo anyongereho kire ya kabiri narorampo muceri okumarwa okwe inenge yikuhereza mu businge haza okashomaje okahuriro otine kuyaya no mutwe gwawe nebitabo byawe no bishomaje mbwenu nishaba buryo mu weno ryokwe amarwe necyayine ekike ekindi ekinkutaho emphasis okujunwa mazima wotajunwe tine hor kuza katunga obusinge kandi tokubasa kweyongerayo nyoni mangu kuri ntarajunurwe mazima naha kuri ntaro abakwana nabagambire nti ninyi mwana wo kubanza mukayitu kutunga degree naha cyaro byaro nka 2023 bikweyongeraho umwana w'umwishiki kutunga degree noshanga hata na hata ibyaora hangariyo nabukora noza kushanga niyo umwishiki wo kubanza kuza radio at the same time or na TV kandi tuwakigaruka yes mwishite cyo no of course that is it tinkwamya ngo cyaro kitino so yes surely God has little byona ni nsima ruhanga because salvation has done great in my life uko kujunwa amisho giguka umanye cyeshemeye gukora ranga igure nyigizawe zawe bimwe biba bigumire kuko reba ndabirenga nyowe semester ya kabiri omusadiya ecyabiriho miracle nkaheza yo tuition umukwezi ko kubanza achabe kitakabahoga
mbwenu okujunwa ruhanga hinengeri ya kuyambamu akigure nyije bikomere bikare kuko kare n'utambura n'ugenda mu misho so mbwenu abana abari ya campus mu marwe kandi okujunwa mu kwatisa amani cyo kubasa kuhabura bona yebare mnonga ariho nk'umuntu maybe uri kureba nari uri kurikiza ni inkwerezo muje gukora mu gihe abantu bashatu turi kwendera ndi kwakira Reverend Justin. Okay. Mbasa kora mu cyabazire banje. Daddy Rw'Amahe Nathan na n'umucyara Royce Rw'Amahe habo mu rumogo bakozere kandi nyongerana no kusima chaplain Reverend Justina na assistant we Rev Ahabwe habo mu rumogo bankozere mu mazuma mbwene Justina hatuwe tinka mugambera rwe nacumanya because surely namanye byakozere omurinyi impacting me as a lady to make me look elegant kare mwenu hinengeri yanshepingire mu kujya ngo umukazi murungi okwesimisa hari kwesimisa so namusima munonga nebyo mukama barinze yabare awishemwe peace hebwa ahabwa okustaya iro mwabaziyogo mu studio za Revival TV kandi kwamza mu program weje nabo yeri aha Revival Radio erna YouTube mbweni we byawaranga yabakora yakwa bonus na bonus neshaji etari ya burijo kandi tongera kusima no murebera zabo bureberezo bwankore uri chancellor ahabwa itendekeri ya Bishop Stewart University ahabwo kwikiriza abantu bakubatorana ubundi ko bakubuta kukimanya mbwene uri umunyamugisha kora beno shora hero bagambira tunomanya ngo Bishop akantorana mu mu program weji. That's why Orugyedo Rw'Amagara is a special program. So twendeze birungi byonka twendeze ubuhangazi yongera kumanyara hanga kandi umuye kwatse ibyaona aje kubukora n'umurimo ngwije kubaho abo kubata barebiri abituru kutaya isa batene mirimo batene tishoni batene na school fees kandi bakabaho ebirungi byonka tugaruka na Reverend Justin Bashemeire omukanya kache munonga kandi n'amasomo na comments na messages zona tuje kubanza shoma otarga Revival TV, amagara wijwire. Mbarahuka sako yagabura umukiro cyukureki hangura na mbarahuka sako umukazano ka Christmas Promotion abo mwaka gwe 2024 iwe cyawe no kugura imigabo mu ruhuka sako ukutandikira mitwaro 50 ukutya miliyoni 4 cweka no kweyongerayo no basa no kusevinga eshe miliyoni 10 kumara meza ashatu ukutandika ibiro 20 yo kwezo kwa mwenda ukustebiro 20 yo kwezo ku 12 rero wa fixed account no kubika eshe miliyoni 5 no kweyongerayo okumara meza ashatu rero taho mukazano igura account osevinge mitwara ashatu no kweyongerayo ubase kutaho mukazano kwehangure birabonye mwinji kandi juka ngo kwigura account no mutaro gumuna kanana zonka ekikuru no kwijana photocopy yendanga muntu kandi nawe wari tabanti 10 okwegitaho kazako ukurgebero 20 yo kwezo kwa mwenda okustebero 20 yo kwezo ku 12 mazima kazano no bukarwa gati ebrabo byo kwangura nibinji harmente embuzi ebifaratsi hufaz t-shirts obukofira obushabwo mukere okumanya birukiraho tera no tumushanje mukagemwe 19 nkaga nina 29 mbaraho kazako tukwatira mu kwetungura mu byentasya ababanira CCTV cameras abarukushango mu Rembo Rw'Amagara bagarika n'insurance ababanira ubwa hati bine card cameras ezikora ikirone yihangwe kandi zikureba uburingo bwa mitazi 20 nankaga alarm cameras smart hybrid 5 megapixels cameras PTZ cameras bine DVR na NVR eza 2 megapixels na 5 megapixels hard disks bine na za cameras zindi ziri kuzabikondo bya sora nebyo amashanyarazi kandi cyo mutano kamera zikuzabikondo zibazi
bagitsuriho wifi na internet bagigita simu yawe yo mu ngaro kandi ogwe rikosa memory card bine byome bikubara senti hariyo wa bank sako nangwa no mu bukwate motoka yawe wete tracking devices nibaburiyo bashanja office zabe nkuru ezikushanga umurembo Rw'Amagara wabanotaho mu gate ya bus park ninga hitaji rya Bersia umucombe ku cyaro kwa Gosenega na Amazon building opposite Stanbic Bank ninga shotere no tumushanju mukaga 8 nari no tumushanju 52 8 ejo nisaba banira urinde byawe nabawe hariho ikintu cyo buguzi bwingi nko muzire kushomesa umwana w'umurumo ubwo abana nabijikuru bariryaho itendekero ni rimwe ryonka Rain Training Center Limited Mbarara. The main program youth training aho neya hotel management and institutional catering kuonkesha tishuzibire kuoncheraho other programs like saloon and computer kano mgezi programs twine program y'emyaka 2 that is basically about hotel management and institutional catering. Then under hotel management, we are also offering programs for the 3-month students. Abana bakuba batamaze senior 4 tubahereza opportunity nangwa mugisha go kwegebye mikono ombya hotel management and institutional catering na saloon. Mwenu bashanje mu Rurembo Rw'Amagara ahife bituro bya kukonjeru amahando gwatora cyamugorani naro terasi munoti mushanjwina 22 nkaga na 8 anana mukaga nari noti mushanjwe noti 2 kinana na mukaga 30 ananishatu. Revival TV Amagara wijwire. Amagara omwijwire mutabarche yo omukahumurako twagaraka kandi omweje mwamuhurira weshemwe peace nomweje aboko banacishoma no bwahirize kushoma twahwayo n'abaguruse n'abagayigurunta barebana bashoma ubujurize yabuhereza kandi cyo namukunda no murokore rangabase kuba namukorera byo kutangaza yamuhe nyuma ya mutomesho yamwebembeza natashimiye kuba naza niyo nshonga bwenshi tumwinaha ahambeho zete za Revival Radio hamwe na Revival TV. Bwenu ombegambo byanagamba yatakwiha muri Reverend Justin Bashemeri hamwe na Reverend Aguri na church umurimo gwe kozere kukira munonga ya Bishop Stewart University. Mbwene chaplain nagira nto kirunjika atarahare katumbuzi echame kiri muri Bishop Stewart University okukira munonga ahamurimo gubara gukora bonka ba chaplain nicyo kihe ubundi umuntu akagumanya okukira munongo mukombe kabana bano kubatumbuteka ari aba bakuba bose mu university ari aba ari joininga university nabo bene cyetengo ejo kuza Bishop Stewart University twakwakira Reverend ramutse aho abantu abari kutereba n'abaturikize ambeho zete za Revival Radio. Mukama witu asimwe Yesu amazina ganje Reverend Justina Ainebyona kandi chaplain habwitendekero ya Bishop Stewart University. Kandi tindukora inyenka umwitendekero yonka chaplain twina assistant chaplain Reverend Agre kandi atubasise mirumo munonga. Itwe mwitendekero ntfayo munonga ahabura umwana we no turukwakira mu university yaba mojo ninga mwishi okukira munonga itwenga chaplaincy ntfayo munonga aham kurakora nayo yo mwoyo gumweji utwayakira yaba muto ninga mukuru ntfayo munonga kureba ngo ababeje bitwayakira bamanyarhanga bayongera kumanyana no kumuhereza kandi itwenga chaplaincy ogumurimo tutugukora twenga ni university yona twena tukwatanise hamwe our vice chancellor Professor John Mugisha na nabandi bebembeze mu university our chancellor bona batkwatireho kureba ngo abeji twabahereza icyo bashemerire na munongo mukora kw'eby'umwoyo. Niyo shonga bwenshi kabisi nagira ngo akaija
ariko mu university yabanza yabehwa byensi yazomo yatunga boyfriend n'ibindi konka Ahabwe kanisa no kutina rahango kuri yo mu Bishop Stuart University yanatugamba ati yo neyo matano atayinabe ninga yakarenta kiziremu atayinabe ninjango iriyo mchare riyoko atukonge kancharinjing yes abana imumbashangire bata umukobombeka kushira munongo mukutina rahanga mukubore ko muhanda kuzumukanisa mutebekanisa ni manyango ari Bishop Stuart University Mission Week na yejo no mugera nezindi zombekereza zitabana abantu mukubatebekanisa kubatombuteka hatinka university ni impango kane yakira abana batari bamwe na bamwe umwe harabituru kwakira abarukumanya ho rahanga ningo umushanga abandi bari complete green konka kurabiro mu program zitu nka chaplaincy fellowships ziturukutekaho workshops missions programs zitukubahereza na no kwega bibuli tubegesa ebukwatena na rahanga kandi nikitwanguhira bwo kuba programs zitwine ziri youth related at all stages abato ninga abakuru abejubitu abakuru aba postgraduate nabandi nabo tubine programs eziri kufitinga omyaka yabo hamwe na abeja bato bari kwija bargo mu secondary nabo tubine programs eziri kufitinga omyaka yabo kandi ntubegesa okurigero ko myaka yabo okweri rero babona kumenya ikigambo cya rahanga kuba kumenya ikigambo cya rahanga it is very easy to be transformed. Yes. Ekiro kumanyisa ngu ogo ngo muhanda gumutebekanise imwe nkabe bembezi ba Bishop Stuart University kandi guri ngwane bijuma kawoshe mu PC otwatayisa omwabazi yogo tero ntwera kushoma comments no kwakira amasomo Reverend konka obuhabuzi bwawo no bukuru munonga ari ababeja bari mu batereba ari abeja baturikize ukurabira ha radio na ha YouTube okuchira munonga ari aba batakamwikirize nabandi abamwe nabeji bar Bishop Stuart University konga ko kushaba nko kuzo mu cyapora hanga wanje noteko kubanza shano mutemu mu guhomukomora arohe kibaferi rw'abantu nkabo kandi cyangwa munonga mbweno muranga gwawe nebagambo byawo no bukuru munonga Reverend University ya Bishop Stuart University noija oyikire kwakire kintu cyumwe utahana n'ibintu bingi no basakurugo wanyu oyizire kwakira degree kunkota he na degree yo moyo no ije kwakira degree mwe ogenda na degrees nyingi niyo ngabwenche muri abo mutano turi abo mutano kandi itwenka university tuturukufa hakushomesa konka kumukirasi omuntu ntumubutura wena we develop a whole person, what we call holistic transformation. Yes. Omuntu entura y'abantu enjwara engamba emirire okubaho oyihireho ebiturukushomesa mu kirasi ndogaruka tushomesa beji bitu okubaraturane n'abantu okubararye okubaranywe okubaragira maka na nemyoga nkejo ntugira workshops zo mutano ezukuletera abeji bitu bamanye birya hero ko munsi na nokubaragituremo bwene mwejuwe naryoko atakamanyire mu gashogo ninga atakaganyerwemo wishemwe ocerirwe jote otwegiteho kandi kwa kubori yo mweji ningori yo muziro tuhurikize ni kutero muranga ntoije Bishop Stuart University tubase kubangura umwana wawe abe omuntu wo mutano munonga omubwire obu mukayawe omucyange cyawe omuyihangeri nangwa na neheri yihanga Bishop Stuart University tihangeri yonga we are surely international we have international students we have national students mbwenu ntubasa gukora ibintu byo mutano kandi aha abantu bona. Yes. Okay. No basa kwita abantu maybe kwijja kujoining itendekirira batakarijoiningire n'ikikoro munonga abazira bariyo ko abaturikize na nabeji mwije mjoining Bishop Stuart University tune programs nungi kandi nko kunakugambira ngo
itwe turi gukora ibyo kwegesa mu kirasi konka ko rukwija ugendo ry'omuntu ari complete mbone mwishe mutujoyininge abwakose zitu nonki mututayayire hitendeshe rite rukuru amuraka koba mubanye ebiri kusinga haho nana hapeji zitu na website zona nofuna information kwatirine na university yitu ya Bishop Stewart University. Wow, Reverend Justin Bashemere ni chaplain nabo itendekeri ya Bishop Stewart University kano twatayisa umwabazi yo guyija shendekerize emanzi oweshe mwe peace utwatwine kando ceryaha abujuruzwe ntongera kusima umurimo gukorwa ba chaplain naba no mu mahango munonga iyo no barebo mashomero barabo mbintu bugumerere kuko mashomero nkaga secondary go ebigambo babiri bingi munonga beja bamwe tubakubushoborekerwa abandi okushaba mbaba atakakumanyire abantu abana bakora umurimo mahango munonga kandi by the way bari gukora abeje bonga na staff nabagikora umurimo mahango munonga mwe ntongera kubasima comments ziri yarmo oweshe mu mujawere ni yagira tumukama simwe munonga yahurira ubushuruzi oboweshe mwogo peace mishach na sasra yanasima program yeje Angela nabu okay namubiro yanasima program najatu mukama simwe munonga kandi nibamweta namubiro kuruga ishozi ngarama ngarame isinjiro thank you so much agona bamweta nisima Jacqueline yanasima program Peruthi na twatsa nawe yanasima program najirate mazima Ruhanga no mutunji w'embabazi Kakuru Vincent ariho atukuratire kandi nareba program ejo kurabira YouTube kurugantunga mu district yanasima program yabari munongo weshemwe Kakuru na manya blessing nawe yanasima program kuruga kibare bwera nyanji okay yanasima weshemwe piso kujunwa okay ugona bamweta turiyareba Johnson nawe yanasima program Angel twatwa murebera umuntu gutsemererwa Angela nawe yanasima program kana nasima usheme PC najata naye baruko ujura izina rya Yesu okay aba nabari ya YouTube nza kongera abandi ariho owishe mweti cha Dorothy Mpumbya Deputy Head Teacher abwa Bishop's Girls omorsheri yabare kubayo yanasema program kana nagira tobujuruzi boshe mu peace nabura ajatarangana yebari mushimurunjogo abojuruzi buyahereza aburu kugaramo amani kandi nagira ngo atahwa amana gumze mwatyo mukama nayibaru taramukiza abantu barshere abantu bakinshunga abantu bacinoni abantu ba dehoro bucuruhura district nimpango munonga abo kubera umishaza erya kashonje mwe bare kubayo no kutkunda okay abantu bakazo abanyibanda yibanda twine abantu benje munonga abara kutkunda nyine umwana wanje umwame Dubai program eje najikuratara kurabira YouTube kandi yakajita mwesente nyinji munonga y'Orugyedo Rw'Amagara umugeiga Dubai yabare kubayo taramitiza abantu beibanda abantu ba ibande y'amashuma ya Honorable Ninkusima John Paulo ibande y'amatemba ya Honorable Chome Xavier Kampora hamwe n'ibanda municipality ya Tarasisi Rwabulindori Bishanga mwebare kubayo no kutkunda producer ariyo natebekanisa amasomwaga kandi ninyenda ngutugakiri abantu abaturikiza radio na nabaru kutureba ni chukuru munonga abantu abana boko batunga aboko ba tushemeye kubantu koma maybe aba TV honka konkarona nabandi abaru kutureba nabakutura. Hello. Yes please. Yes asimwe Yesu amoni ndamasomusharabaga wakandaje amon twakwakira ngumere portirize na urubujuruzo bwo wishemwe PC obwiro bwinje minyeto kefuteka muno kushoma yes okujurwe kureba nk'ekintu kitina mugaso ungana rebo wishemwe gwe kuyazi nurwe ne Yesu yamukorire
mwena intero muranga abana bakiri kufoma besigero hanga yes Yesu nakubasinguza byingi kandi n'abazira bakina abana nabo babege so Yesu babakuru zo mu dini nibija kubihamwe tubakwenda yebare amon yebare kuteresa umwama amon. Okay, another caller. Tunje ndijo umuntu ryabo abahurikize program eji Ansame wasibuta. nasibaje wasibuta nyabo Nikundi kama sime. asimu Yesu oriyo hakando waterankai Nagamba prosperous kugishaka. amunyeshaka twakwakira. Yesu nzibure Reverend Justin Lapiso. Amina. Because some of us we are because of chapel that this year. Amina. Thanks to those people. Araho kurira Reverend. Okay, yanajura church. Murimo gweriyo nekora kuchira munonge mwaba kujibembera. Hello? Hello. Yes, please. Turiyaho sebo ntugamba no hakandi waterankai. Mugamba na chairman ni mswache kuka sana. Aha, twakwakira chairman. Itati missionary yebeche cyo mwishiye akora n'indashikiye natugambara. Ikindi samana kwesiga mukama n'ikindi kirungi. Akubanga wote kama ibikore. Ibiyabone biyangana bishoba. Kandi ni tukingo na gucabura. Ibintu byose birekana. Ati wari gatisikiye na gandikiye yakuzamo. Konka hanga kamundayo. Icyo ni kintu kirungi ndonga. Omwana digure kane basa kwanga. Kandi importingi cyamana ni kuko cyane. Yebare chema nokuturikiza. Degree no genda ne yanga no janienda embu ya degree narana sirimu byona biriyo. By that time obunje inenga Bishop Stewart University. Yes. Takwakira tuyebare kurikiza no tureba nar no turikiza aha radio. Nabareba nakana bahurikiza. Okay, bakweto hakando waterankahi. Amazina ni Msima Shanta. Shanta waterankahi. Bishop Stewart. Twakushemera. Aha. Tetachira. Oriyo mweji nari ori staff. Andi omweji. Otyo. Bazuma pisi akagese kintu shabani. Oriyo mwaka gwa kangahi. Goko banza. Wow. Yabari mukama kurinde emishomo yawe iriyo noshomo gumze mote ho mutuma utimanyo bani degree bani diploma cyo kushoma cyona urebe. Okay, urebe ngwa muhererwe myaka 3 mazumane we waheza. Amina. Utaramukiza beje ba Bishop Stewart University Kashengenge Chapotani that area Rwentondo. We love you so much. We love you too. Okay. Tutunje yondijo nekibakire kikuru munonga kuba bariyo. Hello? Yes, please. Yes, asimu Yesu ntugamba no kandi waterankahe. Gama no para. Yesu munyakinoni. Ego. Wabuhurra. Wizo nabura nabunya kandi. Okay. Yagen masubara. Kandi ayuka taruko na uyaga ndari basha kubona. Yaba ngwendi abantu na digo. Azebe nabwe baba munonga. Wakana nikukana kama ya first time. Na wewe pia guru. Okay. Kwa mbala kumbe ya kitari ya trani. Wewe habara. Ya chie sikumu hayo. Kandi mikumu wewe kwa kutoka kwa kwa abona atuko mbele kumtara. Okay. Yebare mnonga. Mnyano wanje mwami Stewart guna assistant
n'umuhezi w'umuhandiki w'ebyobwegyese ansi y'obureberezo bwankore weshemu Stuart tutaramutse abantu bakashoza aho tubakunda munonga. Hello. Yes please twakwakira. Turi aho nyabo waterera nkahi kandi bakwitoha. Ngarama? Yes. Oh, tukurira wishemwe. Nonga. Okay. Hey, ni urareji yubari. Okay, wishemwe head teacher wa Revival Junior School twakureba yebari kubayo Mam Caleb amwesiga. Yes. Hello. Twakwakira nyabo. Twasibaje wasibota oriyoha kandi waterera nkahi. Ndoreta icyateye kunda disopsiyo university. Rita? Icyateye. Okay, twakushemera umweji. Ndio mu disopsiyo university. Oriyo mwaka gwa kangahi? Ndio mwaka gwa. Wow. Nipima dogma yebare ntaro kinte cyangaramo manu kushanga ngo abeje babaroho kandi bahurikize program eji nsima mukama kureba ngo muruho kandi muri yo mutereba nkabeje. Hello. Yes, ugunajati hello Anthony mukama simwe mnonga yanasema ubushobozi bwoshe mu PC kandi najati mazima ebiyesa korane bitangaza uguni mugasho George okurgacho nono Rwampara agent wa Revival Radio Central Kuchino Parish Church of Uganda. Yore mnonga weshe mu George mugasho okuturikiza kana okoboroho. Okay, weshe mai nembabazi peace ni nkureba yanasema program yeje kurga St James Katramba Karuyenje Parish aroho atuineje yanasema program kama chikwero mugisha. Okay, aroho ondijo munta hano bamwita Jeshua kurga Rugazi Masheruka yanasema program weshe mu Jeshua kurga Rugazi Masheruka yabari kuturikiza no kutureba nechukuru mnonga mukama achikwiri umugisha abukuba abantu abahi bataristwa kubasize mbweno murumo gubarakora nabo no muhango mnonga so we can't take it for granted mukama chibahera umugisha ni nyenda y'amasomo nkabiri tugera cyo mu studios ithendere program weje Orugyedo Rw'Amagara nchibakira chukuru mnonga. Hello. Nakwakira wishemwe. Mbakweto hanyabo kandi waterera nkahi. Oh, chenjojo. Wagira ngo mbakweto ha? Peruth twakwakira kandi twakushemerwa. Yes. Okay. It is very good. Oweshe mweji program no juhura aha radio na radio no jitungira YouTube. Na YouTube. Wow, okay, mukama chikwero mugisha. Amina. Yebare kutukunda yana juru bujuzi boshe mu PC turamutsiza abantu bacenje jo ntubakunda mnonga yebare okunda radio yawe na TV. Amina. Amina. Okay. Second last caller. This we can get two people to handle program which to get from studios to handle. Hello. Yes, hello. Sebo twakwakira.
minye nachira ntawe yakasimwe Asimu Yesu. amazina ndi Mutunzi Excellent kurugana gakora Nibakwita? Mutunzi Excellent. Okay. Nakomerwa mnogo kura programu. Yes, please. Rahangana yamba mukumwesiga. Omurjona muhangura. Okay. Yari mnogo kupata na shemerwa kura bamu. Amen Nasibu. You have a unique name. Okay, mukama chikwera mucha. One caller. Okay. Umuntu mwenka atendere program. One person. One caller. Turebe kutwakubasa kwendera program y'igitagara cyo mu studios kibakire kikuru. Yes, please. Turi aho se bonto gamba no hakandi waterra nkaye. Ubwo ni mugamba na mantu no kuruka kitagata. Yes. Yoni baza no kubasima abakora meje kitagata. Ebare kusima. Kandi kigusa siteje yo mu kici ya tugambara. Indembu ya tugambara ni bige mugasuka no wa yeze wa cyuta YouTube ni gasha radio. Yipanye una wini chiya. Yeah, true. Rero chikonda kubahuza. Umusomera kanamba ka YouTube. Namba ya YouTube. Okay. Ebare mnonga. Oweshemwe yari wa muheru mbwenu tugara cyo mu studios turebe akutwakwendera program eji konkanta basima mnonga raba tatera ariho maybe wananda kuraba muna ukwereza submission konkati yagereza because of time mbwenu twendere program eji konkanta basima mnonga Reverend no basa kusima abantu abatera on behalf of peace abukuba ariho na twinaha konkana basa kumwebaza kubebaza abantu aba kandi nibigambo byawo byamwerute rukwendera program eji abantu mwena abatera amasimu kandi n'abatureba ntubebaza mwebare kutera amasimu kandi feedback zanyu zatugarura mamani akwa abantu batugamba nkwine bayega kandi ntumushaba ngo rahanga batero mugisha kandi harimo nabeji harimo nabeji bitu ba Bishop Siat University ntishaba ngo rahanga kibahero mugisha kandi umuhinduro habaye batakoraje abo bujurizo mwahura be batine mani mugarukwe mamani ababujure tuition ninga school fees hidara ryo neryo it is not the end of your life rahangarho kandi ayinibyona abo kora buri muziro ryoko noreba ngo tibikutamburaje utakahwa mano gumano ogezaho oshomisho mwana aheze kandi ni mwabeje bariyoko mutakahwa mani ebizibu kubera bizire mwisigera hanga kigamo nkitugambera ngo tumwegekere byokushobora byitu byona abo kuba natutaho mutuma ogwe ruhanga nuwundi kubendeza umishomo yanyu nuwundi kubendeza makaganyu nuwundi kubendeza business zanyu ebitari kutambaraje ebibaremere ebitarije mubyegekere mukamarahanga witu abo kuba natutaho mutuma amina mwebare kuthostinga kandi numanya ngo ntubakunda ka Revival Radio and TV. We love you so much. And we pray that may the Lord continue blessing you. Amen. So much. Obutwa taisa Reverend. Anomanya ko taisa omwahuri n'umuntu wa mana. Mbwene tokamurekera umugisha ngo gutuka kufera. Mbwene nani kushaba ngo utereze ishara n'umugisha twendere program eji turebe nito twabasa kubanza Reverend. Katishabe. Mukama ruhanga uriyo bushobozi bwona. Ntukiha ekitinisa ntukimisa kuwarahanga witu yebare mnonga hawa program ejinonchi webare hawa Revival Radio and Revival TV webare hawa umureberezi witu kutitero plans nkezinonchi ziri kutuombeka ebyomoyo na nebyomubiri webare hawa Bishop Siat University webare hawa Chapel of the Good Shepherd webare hawa ubuhereza bwa chaplaincy Jiona na nokuza abeji omoyo na nomubiri tukusima abo kube byona tutukubasanka abantu
niwe orukubasa ntukusimira vice chancellor witu ntukusimira abo buchiko bona tukusimira bona bari kutwendeza birungi kandi ntushaba Mukama uturinde abahurikiriza bona na nabari kutureba ubarinde kandi abakuba bine baremerire Mukama ubatayayire kireki abari kushasha ubatize abatine magara marungi baheza magara marungi abino busase baheza amashemerwa kandi abantu babona barukwesiga bahereze okubagena no kumanya ogumorhanga witu nte turi abana bawe Yesu Kristo Mukama wetu. Amina. Mukama barinde, Mukama batize mushana gwamisheje, Mukama baheze obusinge kandi omusho gwarangitatitu mwana hamwe n'umwerukwera guturinde gutubasise gumisha guza abantu bona bahoro bujurizobu kandi gubegese ontura nunki na nobutawa amasiko gumisha guzabembezi bitu guzar bishop witu obureberezi bwankore gumisha guzabembezi bitu ba Bishop Stewart University gumisha guzabeji bitu bona ba Bishop Stewart University gumisha guzar Revival Radio na Revival TV na nabakozi babyo bona aho bari Mukama gwo mugisha gutubeho twena kandi gutakaturgaho hati na nibiro byona amena. Amina. Mukama simu mnonga twashemerwa Reverenda Ahabwe kustayira twashemerwa Ahabwe shemwe peace Ahabwe otwataye sakando uri umjenyi wetu bo mwabaziyogo na nyine omwami Yasin ka producer abwa program eje arukwerwaho omwami Job Ahabwe kireki kandi ona nabwo owanashugana samaraka omu radio ejo timu nebermu oweshemwe Dickens Karungi owaruho Frank Mwesije hamwe na Nwasasra Alan na Anthony Mujungu bwaje ekiro kirungi.